Yasam ketwa dollars $100 no. Ono chiao na ohun boxes na ehye container ni mu no. Boxes na ehye container ni mu sa no. Ya pack ne ma so hu ebi ye dollars, ebi so Ghana ye CDCB ye see the soccer wom note no. The soccer wom 50 Ghana cedis note. A free 50 100 so hu kwesi 200 nom mono ena egu container ni mu ena omosa so hu ena de bia ena de no o se ne yesi deda ho no mfa no ene se ne yesi apake ne fa no a omo isusu se eye gold ena ndo so no omo apake no wo boxes mu saa nti boxes no ena esisi ho no boxes no se ne no mo si ahyehye no ene robbers a ye de achechire boxes no ho nti we eye sika ne bi mo sika ne sei ena esitie no ba hyehye ne kama eye boxes no mu na national security for kire say there's one man bia amanfo body din say ono ena eye consignment ni nyina eye ne dia ye so mo friend alaji dia omo nsa kan ya no alaji ni dia omo kire say omo nsa kan ya eno no na baby asa container cc observe emra a police for ne soldier for ne national security for go ra honom no omo ekoto se a soldier for fake uniform CB egu honom na a soldier for e boot ya omo ehyehyehye ni ade a so ebisuso egu honom na warehouse no a na containers we ehyehyɛ mu no ese ne bi kan de to mu nim no se ewo nkrabro no efe ne se Sapeman ewo Gasouth municipality ese honomo na ewo na eye 20 fita container ebi so hu 20 fita container ebi na absafo ehyehyehye mu sa sika no ehyehyehye mu sa ye dem ekasei national security for take over the whole place warehouse no ene womo eko na baby kura sa ne ma we efri a womo ehyepiye ene be pie o mayimu beduru o mayimu ene nipa kura okoyi sa container si efri idatema anasa takrade habo ede ebewura warehouse onum no ne nyina womo kire se womo ekwakoye mfifi mu besi ne sika no se ebia yebetima kire se this amount anasa this amount no edene but national security force say omo I take over the whole place warehouse no and the offices are our warehouse on mo and the hojina omo I take over say yenyante say oma ya arrest biade yenyante say oma ya arrest biade but we eye de ye tete free eye enkrapompede mantem no mu ni nyina eye ne national security for ku pie so ade eche enra ewo enkrapompede mantem no mu eno no ni nyina eye tip off a ne pa bi no mu ede ema national security for on sa eye containers ya ebi che se eye fake dollars na egumu ena eye gold yi so hu gold bars nenka munye no so amame anenka ya mamanfo ahwenda we de minya kakra se ba kokra no na me de pocket a je if dum na gold bars minim se eno so ye fake ya se de national security for epesi ye hunu no minimara se omosi sika ne de ye fake but national security for no so no emi ye hunu se anyambia no gold bars no na eno so ye fake ya na yeni ho enkomo ma me kwa ma no so na meni nkomo kakra na meni enkomo kakra samba kaya mampani John Dramani Mahama abane ni ministers na any government appointees na say ifri na ekọ so bi betu kwan a obetime tu kwan ne de but hwara say ebia first class nom any ade no say me minister na say bia me CEO na say me MD binti na aban sika nyemi sika enti no na utu kwan a okwakope first class ewo plane ni makwakotena mampede John Dramani Mahama abane eye ni ministers nyina se omo
into sana mono na mame kwa mano so na mene Patrick kuna du yi adom enkudi enkomo oyobi a abusuafo eba no eye akwantuo yetu kwan so hu wabe mu pa ene ehonsam pato good morning morning ya minya na ti say radio adom ho ye na so Kofi na adom yesu ho ye pa o de ache you Kofi ma mention komo na sem famfiri ase se ekoba se bia me tu kwan me wo Ghana hai na mesie bia me tu kwan kwa brochira mo si ya obibi first class ene ye wo de economic class na the difference in ye de na ma ye beka se we first class we economy we say difference in ye de Kofi mechia etiefo nyina mutie yen fra chichi ni benche e kan airline adwuma aircraft si ho chichi your first class your business and your economy sa classes ni nsa amakan no ebia ne bo a okasa ope ho ba bia tena obetua o machichem maybe the biachi economy ho no ya chichem bebre unu bi ti seat ba so na bia watua scar e was return odia utiaye o makoye no first come first serve na eba no fair differences na business class any first class and the highest pa na este umpa your first class and say the first no na no se ka si echichema Kofi ubitimetua more than 200,000 new Ghana cedi for first class ejina airline corner so baby a woko so and the sansu jina ebre a woko ebre ne season your high season your low season but averagely ubitimetua more than 200,000 Ghana cedis for first class and only a bako ana business class and so went to akra ntimi less than 150,000 new Ghana cedi 150,000 for business class and the band economy in India or machichem a free 50,000 ever from and India omutimi promotions omutimi ma discounts e wo move for economy no eba timi be less than 10,000 kra nti eba no said the omachichem na first class said the man panyini kind say limit ye hutu first class said also move beyond na first class into kwana na che say wo be save sika kakra sa abanye na etua abanye de binya sika kakra to ho we say utia more than 200,000 new Ghana cedi for first class na ko fitimi say ebi wo mpa for say nipa ba ko ebe ko sa trip no say amfa anchewa ebi ebe ye den kakra na 200,000 ya woka ho asebe na che say be 2 billion no 2 billion yeah eji Kofi chichemi mu say 2 billion na me tua for first class ticket no eye me in and out and I say me in nkwa and 200,000 no Kofi in and out because ultimi nye Ghana abanye adwuma sa woko na ucha in nkwa de akọ woko a so babak intimi ntwa one way your friend one intimi ntwa mfa nkọ baby akọ so ucha return and no na ye sa 200,000 cedis no enti yemfa ne say bia me wo Kumasi na me wo Ghana na ebia from Accra to ebia London me say anope me pese me fa ebia first class ya na just be cost me around 200,000 me boa around that Kofi minyan bachawani na ede ne ma say me first class ne de ne wo ho first class no ede ne wo ho services a ye de be ma de ade a airline bia wo the configuration eba no say ya chichema first class no say ni esi survey on ye different and a seat I wo ho e different ana obetimi so class awo emu friend cubicle unko be have wo shelf obi akra ehu first class airlines na aircraft bi ho akofi utimi wo o shower wo utimi wo o ba wo asa de wote wankasa confined room obi bia wo o seven different aduane e de be maw inside de be maw ensu e de be maw bia e different ogo wakunya a wote so no ofutimi na flat said the order bed so said the tie bia no obe have you comfort et said the wankasa wa sheda prepare say oti ofie na wa ye room
cute one ushema bibia ye said the open standardized kofi sane na first class on it na kofi se koba se bia me minister of state me abemu penny na se me to kwan apenche mu ya wodi ama me kwan bi so o safety o security wa ho bambo ene adade nyina no ebam bi na kese obenya ba bia wonko a ebetimi abo ho ban economy no ma me hunu ho no mususu se ne ho no esitie ho na ya na ye tena tata so te se ne te se bia mafro VIP bus anase bia mafro STC na te se the same thing na inya ni bibisa economy no aircraft bia any say no mesi achichem but seat no ebobo ho tene tie bia no I just say VIP dia men kan sa I just say VIP dia ni pepepe seat no kwa untimi entel tene untimi mane nkọ na chi bebre ekodru some angle bia na stop it this at the bed stay video or two no enti ehonom ne dia ne dia e different ebobo ho untimi kra wan hwe ya na onan wa you might not get a client for nine ewo wanim when we abia be break akra ana onu obi o san so tena shoulder to shoulder no you might be touching each other a bit pushy almost every time a bit tire mo that is economy no send your hot there and enya dia e different from almost all the airlines just that ya li bi on make up to be o so and the seat in the door so and so send your tie bia no wait ha na ne yonko tene chepe every ade armrest na don sato so kra no I just we break akra na we yin nsa and obi so de nsa beto so bi saba akode nsa to so akofi when we are be hange wada shoulder ne sa akofi so be do ba bia woko sense and economy hotie but say wakwa ya abemu pani na osusu yemfa ne say uye obi a eba na kwantu wo nsensemu a wabene mu the president eken although say be save a cost to there because uchechire mu first class no emfa say wonya na fokra 200,000 2 billion utukwan ba ko bia 2 billion na economy so se utimi nya bi be 10,000 like 100 million no ye hwe nipa na wo tukwan no ne safety ene niam bebre a beboa no kwan bi so the near safety we can say equal politics but safety the United team you be kwa group no correct what you say no correct then you tie bia no me sure say so your minister of state now to aircraft team na o manfo ete won chen a eminim de be ma wabohu so ye wadwene mu final hu so minister na odi ni ya me sure say it's too difficult for you so be men go with or manfo na no makwa abom what I say you know safety there aircraft there emu you very safe obi enu obey obi bibia wo obey obi bibi no kofi ma bebre wo aeroplane ho bibi ni na you bibia na say aircrew no so you risk to other passengers unsi form no na ya ma police for an security personnel dina gate na o twa be arrest wo ho a into plane the ultima emrani different okay but the ban say e bia be fa ne so ye aban mu nipa say the Ghana ha ye hu omo no na bia omo dem bibia ye different enti no or say more different treatment in any other way bia na na man ba say bia obekwa kwetna business class ni ye hu ne sunsu ye wo mu kwetna first class ni hu ne sunsu ye wo but safety dey kofi e safe 77 pedia samboni bia si anya me fa sa amada ye nyina ye wo bia ne free ni mu kosi to ye nyina na be affect ye enti no safe dey obi no betima ka so onye safe aircraft ye nyina ye safe kofi Mate kofi ba benda wase bibia ni susu e besa so aba why me da ase mate ni nya kofi ne da ase na men kam ho mai ye chebusuafo nyina abusuafo je so abusuafo we eye ora Patrick Kunadu Yadom ena yete no enken oyobi a eba na kwantu ehon nsensemu a abene mu pa na yenko tie President John Dramani Mahama emra na ode eye sankra we ema eye ministers yo abza fonenka ye hwese ye benya
President John Dramani Mahama ne nsɛm a wɔde ato dwane asante ma mo akwaba asante na ho yɛ nkɔmmɔ no ɛno no president a director on appointees sɛ ɛfiri no kɔ first class travels no NCZ honorable Samuel Okudjeto Ablakwa so ama yɛhu passport esum hɔ no ma amanfoɔ magye no ɔse oba be start engage delivery services for no mo deliver de ama amanfo na Okudjeto krona saso akire mu se edan bi a ewo airport hills a na asenkoma na akwa te se ne dia na ode asie se wo han sa adan no ene ode document aba se sansem ne nyina no kura bia enim na nipa bi no mo esusu se ebe ya mampani John Dramani Mahama adopted former vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne plan ene ne strategy a na nka so de be ko galamsey no nka on adopt na onfa enko galamsey ene the ban on government appointees or more travel on first class ni ade mami ntie we no yeah kakra America ne say amampanyi eno asokotoko ye vigil ewo babayara sports stadium enkomo pii na pie yese maame no a wona ye in charge of security wo GFA police ni maame no akoka asem se abrante ni wu no owu outside the stadium na ensi wo stadium hono mo ama chese a free Friday no e de be si enra mahu se chese amanfo buafu ankasa ebi kura to the extent of edidi maame na tem so oba besi awo no ni stadium obi otenkran ene yakobo bo no nsu atire ena asem ni siwie ye no no na koho obi di report man okoho sa asem ni siwie no ena wakoho information bi a police for na o investigation on fan koma o na JP man so obetimi dia ma na ubeka we abontre sa na o that's it that's it ya me de kakra me kai o mampanyi Mahama na asem a wode atudwafa se aswafo na omo bututu kwan no this economic class and first class yeah se koba say the whole year minister be able to kwan just 5 times a year no be able to 200,000 1 million Ghana cedis say ministers just 10 cry be to kwan na enu afeno so no December na etu about 10 million Ghana cedis on just travel na me asama ko kan ni say ministers no Uber to Quambia now, you seek clearance from the chief of staff. And we know my who say chief of staff Abenya studies from Kumbium. If you say minister Bia to concept Basabasa Bia and I say, Okofa first class to Quambia no yaw. You say chief of staff, maybe and supervisory rule no. Because they were the human and say Quambia so will be able to Konya. You have to see the clearance of the chief of staff. I say na Ghana for no because one of the African countries East African baby amampanyin go to me for the economy yes e pass among for we say we share the plan because momo say Ghana you hear you say ni sika say mun ko yi say o ma e pass o ma no kran tompa ni fantam pe fra bi mpo na yaw ye ba be fa ye be bi say dia na ye. But I shouldn't only go to the ministers. Now, no, the better guy who say will be our year, Juma, just SIC live or whatever. What is like a job? When you say come out, because you can so say government appointees, into any ministers, anybody appointed by the government. Obia, there should be strict vigil. We a cocoa see you going out to Kaya. This applies to you. A pasana, a month for who is a 7 years, he can in Basabasa. No, Kobase, Kakashi, near ya, Fena, Cofansi. We are one question, yes, you flight in Compedium, you so. Yeah, 2 years. The beer, secured by money, so on for your job money. Job money. No, what you got no need. You can't demand about some or this kind of year. A one penny man, so what Pedium, ammonia be being found. Na Nippano, a minister who say, Sabi. Ghana for bread. Now also crowns who brave. Then you understand our plight. The Copasa maybe a man pay. Yeah, bread. No more also me no so muda mumudi ya. Yeah, Obian one nameless obedience appointment in be no other Bobra. Because I say yeah, my being undue advantage of our life of us, yeah, you mean Bobrano. Yenye system say that last pandemic o man penya ka 20 that will be the maximum. Say 30,000 Obian obeja abo man pe atra man penyi. Na mo ma yenye sika. Because okay, Nanado,
omo kono mu twa sika over 240 billion say yemfa mo ye ho bra say koba say the first quarter mu twa 60 60,000 60 billion omo twa nsa senka ebenya 240 billion me hu say minister we buy no finance minister say onya 205 billion obeti da run on man enye magic bia it's all about expenses omeka say privilege spending yet so dia ba mo man ye ho to ye but me dey ade ba ko no na we two ye platform so far sa Caesar of some gold a friend say sikano yes Ade Akye enra Ade Akye enra yes enra Sunday na national security for no yes operation no e was Sapiman yes a warehouse bi na containers near be 12 but time omo duru honom no na containers na ka be 5 or 6 sa 20 fita container CB na ka be 5 or 6 na omuko bie mu no na sika dollar ene CDB ena gold bars esoso eka ho na dollar no ena omo chese dollar ne kamia kwatisa akwa ye fake counterfeit ena Ghana cedi ne soso no the lister isowum 50 Ghana cedis note no 50 Ghana cedis note into 50 Ghana cedis 100 Ghana cedis and a 200 Ghana cedis. Then no so that say omo yes susu say no so ye fix but gold bars na he gold bars gold no na ase ni fake isem no omo omo fantu dwa but sika de omo ka na straight say ohwe sika na ye fake na ewu na wa kenkan ho no de me say afina ne de bekwa na say e di fro na aba containers fina de bekwa abrochiri asante say ohwe se ne na esia ye no a utum say if say firi ho na aba say sana akoye sana akoye migidi say migidi say bibi say no say ye no cry say de omo me ahwe ne dia ya omema nipa bi anya to me say ombe some random search bi o man yeah because you are giving them the reasons to search virtually everywhere. Oh yeah. Because say ko say dey we say ya say enye no kura na say gold no kura kan you fake say Ghana ha obi dealing in fake currency cry a criminal. And me who say this shouldn't take them any big when say do ajuma kese bia so money out there because a 12 and penny and pass I dey we who say 2 pe kwa na mahu so the container bia won tag traces wo ho azanti traces se wo ho se ebesi tema o se takra dia nipa time be besi ho sepo kro no a efa edibesi ho nipa na country kro no a sepo no efa sa na ema no free ye so hu time kro to free ho mo nipa na ode sa na ema no so koja sepo no se sepo no mfa mra Ghana ha time a sepo no beduru ye nipa kro ye agent kro a oye ho niema ema ye clear niema no we any question take here 1 week cry say titi di baby a mo kan bi abo investigation by say edi ba ko a ase edi ahimu akọ rounds aye yes one alaji alaji din alaji we bia di agwezi say man your friend nana edi that nana for go ya enti mi hu say mo so obi di alaji na ye me say probably mo be so mo di ba ko di fu ni ma enti ya me si we je ya ade a mpanifo ka so me nhwemu a on betimi aye ne ye de kura we die na meka say no kura continue 12 no baby wo bia so mako sebe mako fefru mako wiefru matempa wodito ni nyina ho behu because ashansu container bi tibeto be si Ghana 20 years ashansu die bi wo ho nipa na ode buy na second free bar ombetimi atresi akwa ko huma bia free buy oh yes so enti no we de omo wa Ghana for no na omo ma yehu because won say eba say na yaw na ko ba se bia afi na no mo boabo ano so die free ha kwa nipa no so behu nipa ode kosi ho obehu eje ne kwere hen sanse won fa ne ma ne kwa brochire enso ombehu enti we investigation we mpoka ya eni kwa se yes omura warehouse ne offices so ade ba ko hu ye se hu fake military uniforms Ghana military uniforms egu ho hu fake military mpaboa ne ase ombrofu yomusu accoutrement egu ho no mo a ni nyina hu efie bi direct opposite warehouse and ya warehouse no say wura when na kosi sabi asase bi afiesi bi asase bi so a woni tumi akosi e we the investigation we no o so mo boa kra na
e contem because eba saa na enye se bia ye de be twa se be ntwa to bi so and I say because ya and say by say ya ko chi fertilizer you say uti bi e dey na wa ko se free mu fertilizer de gu ha as of now where is it ehun de kokko si ye enye saa rumor mongering of investigation no emfa hwemre yen they should delve down no mu wura mu asumasi and then chen ya omo police on investigation e ba say ya I say gimmick driven and ade am me pese be wura de we mu ye say be de political colors be wura ade and nipo no ye na obey politician obey political affiliated one of them and the problem ye duma na why no na sante eye bone na me say say be ade ye si we eye bone no fake ne wo mu ko ade ya say minum you almost say allegedly omo ni say eye counterfeit e jafe na omo dey call Bank of Ghana forensic they all mo gold bars here that we minum you dey hu say eye gold o but omo say omo dey call PMMC so amoma kwa test ya hwe sami gemfi mu ho amoma test ya me hwe say asante eye gold say gold ana na say asante bia me na ye media na say me di free omo animu e call my foforo so dey bia me dey afa the necessary more documents any problem by the way there me hwe ni say na nye bia metimi apake money laundry ne ebi ma we mu ana okay se containers ni zo no why containers no ma pack 1 2 3 4 5 6 dutum say a big warehouse o ya we so much say sika no yem padala more than 10,000 po enche ye ho enche obotum entukwan enti say wo wonya this amount of dollars supposed to say no krumpa we knew kwan say the dollar 2 kwan sa up and down look at the situation say some dollar see the bra every ni sa na so sa the dollar be do ho the economy na pass so hijack so but as I tell me so me dey me hu ni say sa dey we ye yo me nim fra ai say who said okay say bra ye bra na se we betime at ye kato a man for edi bia o alaba mo and na me say dem me be bra di bia fra o say o ba bi kwa muslim ka say mu twa bia 10,000 Ghana mama na di bia be 7,000 already afra na we say nye papa ye be di afra edi na najo asante o me nche ye ni mfra we dey yi si ana ku che madala me ya kono pa o wonya ba ko pe na nipa do say na ye de dollar share nsem ne ye ka chen say ye fake ya obehu na ibi kra ya sika sidi kra no bebre na hu especially omo a omo di dwa anajo ne ho ahon boys o be di afra wa bra ayi unhu hwe eti no baby ya ba bedro no edi dala ne de ebi wom $100 so nko ahun $100 and ya we bond no say she me say ya kwa ni I'm for a business on my mo. Nandra, a guy be comment or say, Kai, I'm a fool's go my mo. Utimias pack away content na container ba krana. Yes, si kan kwa ne gumuma. Asante, now da better. And we so can be beach rest asante. You could ma say nipa be brain fesikan ko bank. Say, you see ye di sika eko. People do this ebia so they be avoid the taxes ne sane ema no or they be avoid this ebia attention be ba ne so say asumesi ya wo koi uska ene san ti on be pack egugu holding there say holding ti amra no ni ti amra ne say sika ne na nanu mo di sika she wo mo mpa se ne ya we on say ade ba kwa na mo dwene ho pa ne say on this scanner it should be circulating. Oh, say me bia kotontos. So all this scanner ko. Be be tonchene. O sika ko to banga. Bank for me say e dibi bobosia mu bi yi. Is a hodu scanner. Bank ni sika ni nyina no tibe bobosia. Wonu era na mo hodu scanner. Politicians supposedly no. On say ya na pimpi no. O musika de head de nko bank. Debi. A politics sika de o compare de bank. Me yes ka ya de sisia. Tambe na bank manager ba be bie bank ama. Na o scanner here. Ana uska so ade ba kwa mani mu say. Wo say sika we o man ya. Ubetime di bone. Say sika we wo ho a. Ya obi ti eyi one box e fe ni say. Bond on the mount. Say kodi bone sisia ha ba ye. What you say? They make what say bia o ma tu o ma ba ko say bia kodi ewu afa o se mienu menye o ma be 9
say within the short possible time you bet him as everybody has a price. And until now, yeah, says Sika hold one. And my ubeti di bone, it's your man. I say ni petit tribute in Pempino, order of the money no, and what as far as security is concerned. Maybe Uncle for sports emra na yaba betwa so e free has and then you send network in here na network in here maybe I did kakra network in here I'm say Liverpool for you see from say Plymouth no omo free omo boy division 2 kura ana ma be say Liverpool na Liverpool team ni say yetimi show omo say na ye akasifo yi hu sanity football there on the sanity but na onim se be kosa on say Liverpool kura no e bia the weak side kura should be able to beat Plymouth for and FA Cup so the team be person win because so betimi ama treble na completer you need the league FA Cup and the Continental Trophy which is the Champions League so kombenya nkombe win qualify but and no money ba mo so na e too late championship na ya mo say that bottom na that form team and go premiership team omo no re baby omo no and omo timi nya kukuduro be che omo bra mpanimfo be che omo nyina team kese o da top o je league that's Liverpool right for them go say park premiership that's right the Man City for many are bringing aye omutimi se de ade na aka omu se na nyame na boy no United de enim se ye da form de da ade kura ye kokodi ya yetimi and da be for how long na be da form o ebe ye ba the be ye na chedodo ebe ye on coach we ko na fofora ba so na Man City ne Liverpool no omo da form vie dodo se omo da form che na ya kwose Man you omo ni twan honhom ye o twan honhom coach about first league second league one bia na you na Liverpool coach ya pam ni ono nko ni broni amahu se ni ti so wiase amba ye ngira ayi chakwa no Tehag you said then ono broni ni ti so pa o wiase amahu no enso kapre we de minyanka mesere wa kire ba ko o kire ba ko e de so kwa wo mu de anka me kire o broni ni ti so anka me kire ba ko Tottenham manager no Oruzuri ti so ni din ko Ange Postecoglou na so ono so nya no ogutimi nya no so ogutimi enti abrofo no muti so nyina ya mo ko chinti so ye ko jino ni ti na ehu broni a ni tiri no chembe ho owere ho ya na obi wa kire se na obi wa animu Dutch 40 eti na fe Holland 40 Dutch head I me feba omuti ni se aye no sanka o dai I me feba be na nyo fe ya first sport to atopia Are you